Besime Mišević rođen je u Hrvatskoj 1984. Kao mali doselio se sa porodicom u Banja Luku, koju kaže da smatra rodnim gradom. U Dansku je izbjegao kao osmogodišnji dječak. Za sebe kaže da je kao izbjeglica došao u Dansku, vidio nacionalizam i tamo i onda se osjećao da nigdje ne pripada. Tada je počeo slušati Tupaka i našao je sebe u njegovim pjesmama jer je on pričao neke stvari u kojima se sam pronašao. Ovog jutra nam se javlja iz Švedske, preselio se iz Danske u Švedsku. Već ste imali priliku pogledati spot za njegovu pjesmu Jedan dan u okviru Centralnog dnevnika. Ovog jutra malo detaljnije s njim, o njegovom radu, njegovom životu i svakako još jednom ćemo pogledati spot za ovu pjesmu. Dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav svima. Pozdrav i tebi. Zanimljiv životni put, mnogo i nedaća, ali to i kreira one jake i snažne umjetnike sa jakim porukama. Pa da, bilo je puno inspiracije za svakakve teme o životu kroz pjesmu. Čitala sam neki tvoj intervju i kažeš reper ne mora da nastaje na ulici, ali tvoj život je bio takav da si odrastao sa ljudima na ulici, različitim ulicama, u različitim sredinama. Šta je ono što te najviše oblikovalo, osim Tupaka kojeg pominješ kao inspiraciju? Pa mislim da me najviše oblikovao taj izbjeglički život kad smo došli u Dansku, jer, na primjer, ja sam došao u Dansku 1994. ali meni je 1994. i 1993. kad sam izašao iz Banja Luke, meni je to kao daleko mi je u mojoj glavi kao dva života. Tako da me od te 1994. počelo to sve da oblikuje u osobu koja sam postao danas. Ovaj mi je zanimljiv moment. Kažeš, nacionalizam si, nažalost, iskusio i u Bosni i Hercegovini i onda dolaziš u drugu sredinu kao izbjeglica i shvataš da nacionalizam postoji izvan granica naše zemlje. Je li te to kao mlado biće šokiralo? Da li si bio razočaran? Pa kako da ne, mislim, to je meni bilo, oni su nas smatrali istima ko Pakistancima, Afganistancima. Oni jednostavno nisu imali pojma gdje se Bosna ili Jugoslavija nalazi na karti. Jednom u razredu kad je učiteljica pričala da smo mi praktički jako blizu Italije, jedna Dankinja, curica, počela plakat, prepala se kao rat je toliko blizu nas, Danske. Ja nisam mogao da vjerujem, jednostavno nisu znali ko smo mi i odakle smo mi, a mi smo jednostavno iz Evrope isto koji oni. I onda se u tebi javlja upravo ono što i vezuju za pravi rap, za pravi hip-hop, a to je taj bunt. Da, to se javilo, jer se od početka osjeća se onda van društva. I onda sam počeo da slušam Tupaka, naravno, i onda sam se osjećao isto, jer on je isto pričao protiv nekih stvari, protiv te vlade u Americi i društva i onda smo se mi stranci tamo puno suosjećali sa njim i većina nas je slušala takvu vrstu muzike. Pominješ u ovom razgovoru koji sam čitala da osim tema koje su socijalne i političke, imaš i ljubavne teme, ljubav je neiscrpna, ali svakako se vraćamo na ovo što jeste suština tog stvaranja, to je aktuelnost i angažiranost. Šta ti kao umjetnik dobiješ od toga što obradiš neku temu? Ili ti je cilj da daš? Pa ja malo kad razmislim, meni je pisanje pjesama kao neki ljudi idu kod psihologa da im lakše, jer cilj kad ideš kod psihologa je da izađu osjećaj iz tebe i da ih možeš preraditi nekako u svojoj glavi. A ja sam to uvijek ko malen radio kroz muziku. Tako da mi je uvijek pomagalo kad pišem pjesme, onda mi nekako sve se to nekako poveže, osjećam se lakše, plus dobijem pozitivan feedback od naroda, jer većina naroda se osjeća na isti način, iako je dobra pjesma naravno, i onda nekako prolazim lakše kroz te svakodnevne stvari koje su se dešavale u mojoj glavi. I također kažeš da
tu muziku koju stvaraš i tekstovi koje pišeš, u stvari želiš njima da otvoriš oči ljudima šta nam Zapad radi. I to mi je bilo zanimljivo. Šta nam to u stvari Zapad radi u tvojim očima? Pa ja mislim da oni su stvorili neku politiku gdje mi se okrećemo njima, pogotovo mi Bošnjaci. Stalno gledam šta ćemo sad. Mi trebamo da prestanemo da slušamo njih, jer mi njima nismo u interesu nikako. Mi smo njima jedna mala strateška tačkica na koju oni stavljaju nekad fokus. Mi se trebamo fokusirati na sebe i da se sa svojim komšijama dogovorimo kako da živimo zajedno, jer smo to pokazali prije da možemo. Mislim, mi smo jedan primjer u Evropi, ja ne znam stvarno gdje ima drugo da imaju i crkve i džamije i pravoslavne, katoličke, jednostavno živjeli smo zajedno prije i možemo živjeti opet. Imamo puno više zajedničkih stvari nego što mislimo. Jer, na primjer, šta ja imam zajedničko sa nekim Arapom iz Sirije? Naravno da imam više zajedničko sa nekim pravoslavcom ili katolikom iz Bosne. Tako da mi se ovdje družimo zajedno. Znači, to može. To ne bi trebalo da bude nikakav problem. To si također rekao kada su te pitali o tvom političkom opredjeljenju i uopšte tvom interesu za politiku. Rekao si da ne bi nikad ni glasao da si ovdje zato što smatraš da bilo ko uđe u te vode mora biti na neki način uprljan. I također si rekao da ovdje još uvijek postoje te matrice priče o nacionalizmu, a da političari profitiraju držeći nas u tim pričama. Pa da, ja mislim da je jako teško biti uticajan na političkoj sceni danas. Jednostavno moralo bi nešto da se desi ko neka revolucija. Da se to sve sruši, taj sistem, jer on je implementirao svoje korijene u sve jednu instituciju, koliko sam ja istraživao u Bosni i Hercegovini i na cijelom Balkanu. Tu trebaju doći neki mlađi ljudi da se to krene iz početka, ali bez uticaja Zapada ili bez uticaja Rusije. Ja znam da to možda zvuči kao neka bajka, ali ja mislim da je to jedino rješenje kako bi se moglo krenuti nekako pozitivno. Zanimljivo mi je, malo prije govoriš, mi njih kao ne zanimamo, iako smo im strateška tačkica. Kako kažeš, s druge strane nemaju interes. Da li misliš u smislu nemaju dobru namjeru kada nam daju savjete i kada se bave nama? Pa nemaju namjeru. Oni imaju namjeru samo da njima bude dobro. Mislim, zašto bi oni imali namjeru da nama pomažu? Ja ne vidim nikakav razlog. Jesmo mi njima prijatelji? Nismo. Tako da ja ne vidim nikakav razlog zašto bi oni nama pomogli. Jer vidjeli ste sami od 1992. do 1995. skoro 4 godine pustili su da nas u Sarajevo tu da gađaju granatama skoro 4 godine. Gdje se to desilo? Da. A je li se promijenio tvoj osjećaj? Kažeš, kada si tek došao, osjećao si se odbačeno, osjetio si nacionalizam na svojoj koži. Da li sad kao ostvaren, realizovan umjetnik, građanin, da li se osjećaš drugačije ili još uvijek osjetiš to da tamo nisi građanin prvog reda? To je nekako uraslo u mene i u većinu nas što smo ovdje, tako da ne vjerujem, volio da nemam taj osjećaj u sebi, ali nekako je on postao dio mene i jednostavno ne vjerujem da ću se ikada osjećati kao građanin prvog reda ovdje, ali moram priznati da je ipak ovdje u Švedskoj malo bolje nego što je bilo u Danskoj. Pitala sam te zbog čega si mijenjao adresu, privatni razlozi, oženio si se u Švedskoj sada i ono što sam te pitala prije uključenja, da li je opcija bila povratak u Bosnu i Hercegovinu, evo da te pitam i ovako u programu, da li je to neki finalna destinacija? Pa to je naravno želja.
ja bi stvarno volio da se vratim u svoju Banja Luku, u svoju zgradu, u svoju ulicu i ne bi volio nikada više da idem čak ni na ferije. Volio bi da budem tamo stalno, ali nažalost ja sam od 94. u inostranstvu i navikao sam na neke stvari koje ne funkcionišu dobro na Balkanu. Ja mislim da bi to meni jako puno smetalo, kao što sam ti rekao prije, eto samo da odeš kod doktora, zakažeš vrijeme na kompjuteru i dođeš u to vrijeme i to je to. Na Balkanu su te stvari malo komplikovano, tiži, ovjeri ovo, ovjeri ono, jako bi mi bilo teško, a plus ima i ta druga strana, politika, nepravda, kao što sam radio pjesmu za Davida i Dženana. Ja imam djecu, teško je da staviš djecu u jedno društvo gdje neko može da ih ubije, a niko ne odgovara zato što neko zna nekoga ko je na nekoj poziciji. To je strašno. To je ljudi strašno. Ja ne mogu da vjerujem da se to dešava. Jel se takve stvari, govorimo sada o tom zapadu i o namjerama zapada prema Bosni i Hercegovini, ali s druge strane govorimo o toj uređenosti, o postojanju sistema i ipak o činjenici da su institucije iznad pojedinca, ma koliko moćan bio. Da li se takve stvari i je li nemoguće zamisliti takve stvari u društvu u kojem ti trenutno živiš? Pa naravno da ima korupcije. Korupcije ima svugdje, to je ljudsko. Ali ne vjerujem da može se desiti da sin nekog političara uradi neko krivično djelo i da zbog toga ne odgovara. Bar ovdje u Švedskoj ja mislim da je to nemoguće. Kako je, pominješ Banja Luku, puna su ti usta Banja Luke, ističeš to kako je voliš, kako je osjećaš kao rodni grad. Da li je i ova pjesma nastala kao rezultat tog bunta? Evo sad dok si govorio malo prije o slučaju koji svakako tretiraš i u pjesmi, osjeti se ta emocija. Da li je to bio neki tvoj krik koji nisi mogao da zadržiš u sebi? Pa jeste. Ja sam kao svi ostali pratio slučaj Davida i Dženana, najviše Davida, jer me je to pogodilo jer je David iz mog grada. On je čak snimao jedan spot na terasu od moje zgrade u Boriku. Tako da Davidova priča me jako puno pogodila i nisam znao kako da doprinesem odavde i sad je prošlo dosta godina i onda sam odlučio da napišem pjesmu, ali iz njegove perspektive. Jer on nikad nije imao priliku da ispriča svoju priču, a konto sam, možda ga ja razumijem jako dobro, jer smo se bavili sa istim stvarima. Iz mog grada je momak, imali smo taj neki isti stil i onda sam jednostavno, ali sam se morao paziti da istražim detaljno tok dešavanja, da ne bilo neka greška oko toga i onda sam napisao tu pjesmu. To je faktički bila pjesma za Davida i onda mi je moja žena rekla pa možda bi bilo dobro da napraviš dio i za Dženana. I onda sam uradio i dio za njega, naravno morao sam i to sve da istražim i onda je pjesma faktički stajala pola godine jer uradio sam ja jedan spot, ali nije mi se sviđalo, nekako nešto je trebalo još i onda sam došao na tu ideju da ih probam, da ih digitalno kroz tu umjetnu inteligenciju da ih stvorim da oni faktički budu dio spota i to je ispalo baš dobro. Rekla sam da ćemo posebno o tom dijelu pričati često od kad se pojavio taj termin umjetne inteligencije na različite načine se i koristi s druge strane i zloupotrebljava. Ovo je jedan od primjera gdje zaista umjetnom inteligencijom si uspio da izazoveš emociju. I baš je onako paradoks. Govorimo o odsustvu emocije kod umjetne inteligencije. Teoretičari zavjere se plaše i da će možda u jednom momentu ona početi upravljati nama. S druge strane, ti si uspio upravo nju da iskoristiš, da dođeš do onoga što je ljudsko.
Da, ja mislim da se mene isto prepadala umjetna inteligencija na početku, ali ja mislim da se ona može koristiti u dobre svrhe. Samo treba čovjek naravno da razmisli u koju svrhu da je koristi. Ja vidim puno potencijala u umjetnoj inteligenciji i što se tiče umjetnosti i dosta stvari kako ona nama može doprinijeti i pomoći. Tako da to je stvarno, po mom mišljenju, to je nešto pozitivno, jer ja sam uvijek smatrao inovacije kao nešto pozitivno. Mi smo dogovorili gostovanje, ja sam nakon toga srela jednog kolegu koji se bavi novinarstvom, s druge strane i onako digitalno je vrlo pismen i baš je pohvalio spot, vidio ga u Centralnom dnevniku i govori da smatra da je mnogo truda iza onog spota. Evo da tebe sad pitamo iz prve ruke koliko ti je trebalo da ono bude onako živopisno. Svakako ćemo mi na kraju gostovanja pogledati spot još jednom, ali evo da nam objasniš šta je kreativni proces. To je bio jako dug kreativni proces. Evo, na primjer, za Davidov dio ja sam morao da generiram 50.000 slika. Jer ja napišem želim ovakvu sliku i on meni izbaci sliku gdje ima, na primjer, 6 prsti na ruci ili neka... Tako da morao sam jako puno da toga uradim. Onda kad sam dobio perfektne slike, onda sam morao da pravim video od toga. Onda kad uradim video, na primjer, od svake slike video čekaš 15 minuta da se napravi. I onda on napravi kako odjedanput iza njega auto neko skoči ili nešto, glupost, totalno. Tako da je jako dug i težak proces bio. I sve skupa je možda čak preko 100.000 slika, a videa ne smijem ni brojati koliko sam uradio. Stvarno je bilo teško, ali nisam htio da odustanem jer mislio sam da je jako bitno da napravim ovaj spot. Koliko je to sati i dana? Pa možda 3 sedmice sve skupa. Mislim, nisam radio non stop na tome. Naravno, možda svaki dan po 3-4 sata. Bilo je jako teško jer inače kad radiš spot, ja sam radio dosta spotova, odeš na teren, snimiš, doneseš materijal i onda kreneš da režeš i edituješ. Ali ovo je bilo stvaram materijal dok editujem. Da. Jako je bilo izazovno, ali opet kažem i vrijedno isto. Jel ti bio emotivan moment kad su oživjeli likovi? Kad si vidio da je to? Jesu. Ja sam baš kad sam završio Davidov vers, ja i moja žena smo gledali to, supruga, i skoro sam počeo da plačem. Stvarno me je pogodilo puno, a bilo mi je najteže jer sam ja bio u konstantnom kontaktu sa Davorom i Suzanom. To sam te sad htjela pitati. Došlo je do njih? Ja sam sa telefonom samo snimio klip od 8 sekundi i stavio na TikTok. I to je eksplodiralo. I onda mi se javila Davidova sestra i pitala da li je okej da se čujem sa njenim roditeljima. Što sam ja rekao naravno. I onda smo se mi čuli i meni je bilo to jako drago. I onda sam ja uključio njih u taj proces da oni vide šta se dešava. I najteži trenutak mi je bio kada sam Davoru pokazao Davidov vers. To mi je bilo neprijatno jer ne mogu ni zamisliti koliko je njemu kao roditelj teško to bilo gledat, ali on je bio jak i rekao je Besime, ovo je baš dobro. To mi je bilo teško, stvarno mi je bilo teško to da njemu pokažem. A s druge strane, znaš, koliko god njemu bilo teško da to vidi, da je ipak tu i bila pozitivna emocija. Jest, bila je Da, on je faktički vidio svoje dijete opet. Iako je umjetna inteligencija, on izgleda kao David. I to u onom najboljem svjetlu. Da. Stvarno teška pjesma, ali vrijedna poslušati i pogledati.
Na čemu trenutno radiš, da još time uokvirimo razgovor, svakako ćemo na kraju, kako rekoh, pogledati spot i čuti pjesmu. Na čemu trenutno radiš? Naravno radim na muzici, ali trenutno radim na jednom projektu sa Aidom Kamber, što je poznatija kao Balkanka Star. Uradio sam scenario, radit ćemo dokumentarac, što je po knjizi koja ona izdala, Sejdija. Tako da, vidio sam. Tako da trenutno smo uradili scenario i sada ćemo probati da skupimo budžet i ako Bog da nekada kasnije ove godine ćemo početi sa produkcijom tog dokumentarnog filma. Vučete i kroz muziku, evo sad i kroz filmski projekat Matica, vučete zemlje i drago mi je, pošto imaš toliko emocije i pošto si toliko involviran u sve ovo što se ovdje dešava, upućen si u situaciju koliko je samo temeljito pristupio biografijama Davida. Tu se oslikava to da osjećaš i da je ta ljubav prema zemlji kroz tvoj rad ono što dominira. Pa jeste, ja sam 24/7 posvećen našoj zemlji, kulturi i našim ljudima. Ja, na primjer, najviše volim subotom ujutru kad se probudim, kad doručkujem, upalim sebi centralni dnevnik, šta je bilo kod Senada sinoć. Jednostavno, konstantno zanima me šta se dešava, imam neku želju da bude konačno bolje i stalno kao dijete od kako sam izbjegao, uvijek postavljam sebi pitanje to zašto, istraživam šta je to bilo, milion nekih razloga. Ja sam pogledao sve jedan dokumentarac iz sve jedne perspektive zašto se desio rat kod nas. Jednostavno, napravio sam jednu pjesmu, ima isto spot na mom kanalu, zove se Vrtim se u krug. I ja vjerujem da se dosta nas vrti u krug zato što jednostavno su pomeli temelj ispod naših nogu kad smo bili djeca i to nas je oblikovalo nekako. Samo još da te pitam, da li si stupio u kontakt sa Dženanovom porodicom, jesu oni uspjeli pogledati video i čuti pjesmu? Ja sam pokušao da stupim u kontakt sa njima još u septembru, ja mislim, sam Dženanovoj sestri napisao, ali ona nije vidjela moju poruku jer jednostavno možda im se javlja previše ljudi, ali vidio sam da je Muriz radio neki intervju sa Euronews i pogledao je spot i rekao je da je sve korektno i bio je zahvalan i to mi je stvarno drago. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Stvarno si divan sagovornik. Ugodno mi je bilo. Krivo mi je što nisi live u studiju. Pretpostavljam da će se i to desiti. S obzirom na to koliko te vuče domovina, evo sad dolazi novi projekat. Hoće li ti ovo biti prvi film da režiraš? Dokumentarni, da. Ja sam išao u filmsku školu, tako da imam 3 kratka filma iza sebe u Danskoj, ali dokumentarni film mi hoće biti prvi, ali imam jako puno iskustva u filmografiji, u muzici, u editovanju, scenar, tako da stvarno se radujem ovom projektu i siguran sam da ćemo ja i Aida to i još ekipa naša napraviti da bude baš dobro. Sigurno sam da ćemo se i družiti tom prilikom u studiju. Pretpostavljam da ćeš posjetiti Sarajevo. Naravno, ako Bog da, kad budem u Sarajevu, čujemo se, pa volio bi da gostujem uživo kod vas. Dogovoreno. Za kraj ja ću tebi prepustiti da možda uz neku poruku podijeliš sa Bosancima i Hercegovcima. Većina njih je i gledala u Centralnom dnevniku, imaju priliku pogledati na YouTube-u, ali evo najbolje da ti kao autor pošalješ poruku uz najavu spota za pjesmu. Jedan dan. Pogledajte ovu pjesmu i pomislite na vašu djecu, pomislite na bol koji Davor i Muriz i njihove porodice imaju i probajte se pitati, zamislite da se to vama desilo i nadam se da će narod da ustane
i da se traži pravda za ove momke i za svu ostalu djecu i da se nikada ne ponovi tako nešto u budućnosti. Hvala ti puno. Hvala i vama.